Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Polo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ah, nanang, apay, nanang apay, apay. Sakit, speed, apo. Kung nagtuping amin, ito magbagakang nga madlaw ko nga sakit mo. Di kan tumat nga nagpa-doktor. Nanang, sige na lang. Sige. Manghaya, bakit ambulansya at namadlaan? At nung may try kito ospital, nanang ko. Ano sa kailangan, umawag ka kiti, ambulansya. Kinunak manong name ket intry ko dagos ni nanang iti hospital kasit gan hospital tap numataming nuan yaman ti kasasag na. Nabayag idin nga madmadlaw ko manong name nga da mariklik na na. Numanan ibagak idi nga pa-check up iti doktor manong name ngim saan nabat nga kaskaso. Naalan na ita manong name. Iti kaado nga trabaho na. Kaya't nalahi nga isakad iti panagbasak kan panaggraduar ko iti kolehiyo. Iti kursok nga computer science engineer manong name. At daki din iti 4th year college graduate nga akon. At dumit ka dito may tulong ko manong name agsipod ta pasari ada mga yap kanya kang computer shop nga agtarimaan ka na niyaman nga patrabaho da. Iti hospital manong name tinaming nga dagos dagiti doktor. Naging ka tinawagak ni Merced. Kadim pakamok ang kuhan. Nga adda ni nanang ko. Iti hospital. Tingkay nangigan. Papagayam. Ket may salay nga paset. Ti pagkasalitaan. Ni pagayam tayo nga Crispin. Iti probinsya ti La Union. Nga dito iti maika maudi. Tama? Maudi. Nga pagkasalitaan nga iti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti July idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 babaen kini Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii ken di programa tingalagip tinabalabas iti Action Radio DCJC Lawag papagayami pinauluan tayo iti programmer. Tani Crispin, may pagayam kit may isang programmer. Kaya, nagbasbasa. Kit in hospital na, ninanang na. Kit sakit na. Kit posible na ala na, di adu nga rigrigat na. Agsipod, ti panangisakad na. Ti panagbiag. Ken, iti panagbasa, ti anak na nga ni Crispin, papagayam. Dagi di madaman, nga agbiboy ita, paki-share, paki-like, ken nusang kayo pa nagpalo. Iti page ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Paki-follow. Ket no itin to YouTube channel tingka pakangigan pakabuyaan dato yung video tayo. Iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Paki like, paki-share ken ag-subscribe kayo kuma. Dusang kayo pa yung nakapag-follow. Okay ba? Okay? Okay, kapsat. Ti pagkasalitaan ni Crispin, may sagadagitin tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week, hindi bulan ti July, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award papagayam. Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii, kan ti programa tingalagip ni napalabas, iti Action Radio DCJC Lawag. Okay? Nga pangapagan nyo kada kita agkakadakkel a premyo. Sindi kita nga dadakkel a premyo. Ay,
Nga babayan iti kooperasyon ti Yum 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 Special Letson na pork belly. Pakinggan natin ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken one half islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken one whole islab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. So marunong yung tadinggan dito yung 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Dengken tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, no kayat yun ang surat. Ang sipot agurure nga na kayo kanagitay na dungan to mga nadadakila premyo. Malaksi diti weekly and monthly prizes. At agurure nga grand prizes. Imagine the 50,000 pesos. Awatan nyo, doon na kayo ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kasi nako na ginahay, dagiti agbibuy ita, mabuy ito dati sa ababa nga panakay labas at lagip na palabas ni Crispin. Imadadan tumilang nga kay Buyaen into no aldaw, 12:13 ka na talas dos, program at nga lagip na palabas with the Action Radio TCJ Silawag. Kadagdi madaman nga agbibuya kanya kita, thank you, ni Erlinda Estabilio, kastamatan ken ni Erlinda Panterosete, ni Feli Caser, ni Janet Balcobero, Perlita Glibe Matias, Ana Pimentel, ken Tessie Serrano, ken da Dumapay. Hindi nga ro din ituloy. Deto'y panangibasa tayo, iti pagkasaritaan ni Crispin, pinauluan tayo iti The Programmer. Ito lang, ituloy tayo yun, kamsat kay ngagayam. Nasapaak na naulila ti ama manong nemi imbag. Taada, naipatagderdaidan nga simple nga balay. Ken ti lute nga nagdiswan ti balay mi mano. Hindi ba nagdagkel ko manong nemi na imula iti panunot ko, iti panagsingsingpet ko, panangipasnek ko, iti panagbasak. Naggraduar ti elementarya, high school, ken nagbasak iti college manong nemi, iti ko computer engineering iti kurso. Kasi na ko nakita manong nemi tap numatulungak ni nanang. Siyempre, ag-sideline ak man, ag-part-time ak. Adumati mo kung may panggabit computer, tarimaan, kaya nag-program, manong name ito, sungarit adadalek. Adun na kita itinatarimaan ko,
Adan digitay inornos ko nga trouble nga program, anong naming? Ket ginggaya iti maysa nga aldaw matmadlaw ko nga kasladag ang halin ni nanang. Imbaga kinukuha nga pa-check up ngam di na madikas kaso. At laki din iti fourth year college manong nami. Hindi mamamok ni Merced. Anong nami? Well, tinawagan na kami ni Mr. Villa nga kingkuha di maysa nga mabigbig nga computer shop. Kinuna na kanyak nga mapanak sa diyag kapot at problema. Dito ko na mo manong nami ni Ma'am Merced. At ay pagpakita na kanyak manong nami nga program. Nakulkul. Pimpakita na kanon na kitay amo na nga nalaing nga programmer ng sanda kinaya ng Inornos. Magkakunak. Kinuha nga Mr. Villa, ang mga kaya na, oras sampay nagraduar. Kinitak nga rod manong nami. Nakulkul nga talaga. Crispin. Yes, ma'am. Tulungan na, please. No sigat di makaornos ka dito nga problema. Dakal titad ko keng ka, nagungkunam. With bonus. Manong nami, gamot talagang hanarigat. Diyak kaya man, please. Please. Pinatas ko met manong nami nga permi nga nakagulgulo. Kung ayo ma'am nga sampay nga kabailan di kita expert nga programmer, siya tungatan. Barbarin siya. Kabayatan manong nami nga nakatutok iti computer asa degmet isun na kanyak ket malangap ko manong nami ti Banglona. No manentalyawek tumalyaw med. Umisem ak. Naging ako na Mr. Villa. Kasanong ordan, ma'am. Kaya nagsara kami. Mabaling nga maihawid. Please. Itan. Gabot na masapan ng bigat nga isubmit ko nga naornosen. May kang arjay balay, ma'am. Taidjay tang sulbared. Dito yan. Datapay oras ng manag-travel. Kung ano dya balay ito nga umayak. Lipatak pa yung mahawag kininanang ko. How about your father? Nasabagan na ulila ti ama. May masak nga anak. Kakaasin ni nanang ko mga saksaka di tiwing panagbasak. Graduating ako. Irapraping kumot ka diti ang tarimaan. Conforme na sinuting kita ay makasapol ti serbisyo. So, nga part-time ko. Please, kasi na nardan, agbati ka natan, ori kat at dati matitimol. Panawang kay natan, danas ka agawid ako. Sige, Mr. Villa, thank you. Please. Hindi awanin ni Mr. Villa manong nami kayat mo ti kape. Wano anyat kayat mo ngayon. Mapangkotemplahan. Puno katangin. Balot, kayat mo? Diyak kayat, ma'am. Naging nga rimuar, manong naming. Tsaka mo no anat na panaginhatag. Manong naming nakatutok ito ba palahin? Kayak na ito eh. Naging nga nakita kung manong naming tiramot ti problema. Daytoy kayam. Kayak daytoy. Kayam daytoy, Crispin. Nakalte, magunggo ng tandan. Anda ka nung pa'y bonus mo. Anda ka na bonus ko. Kiss? Mariknak nga gayatak kini Merced manong name. Naging ka nagsublin kat impanada tinapan na ginatang. Impanada ka no daytoy. Nga nagkapoy dya ko, aramin dya Ilocos. Tagabatak na kita nagluto. Ngaramin. Kasta? Nagmariyan na tabay. Kape templak ko no, juice. Juice latan. Minat matak manin manong naimigat umisem. Kaya mon? Kayam? Ma'am, nakita kong ti problema. Masolusyonan dito eh.
Ngayon mabaling siguro nga umabot tayo ti alas 3 o alas 4. Hanggang bale, basta lagi di may isubmit ko na ita, into no alas 8. Nasulbar ko manong name ket ore na napaarakop ni Merced kapoy tiragsak na. Thank you, Crispin. Thank you. Gusto nga talaga ni naurnusen. Among kadi, nga da ito nga panakakulkul dito nga program. Kita kayat na nga lingdan ti anomalya mapaspasama kiti kumpanya pagtrabaho. Ngem ka po, tanaurnusen. Ditoin nga maamuan ti kinapudno. Ti anomalya. Adulaki diti may kat ken may balod nga empleyado at kumpanya mi. Kadakil nga pangbigbigan da kanyak. Digidi, naging ko kati kumpanya, ito na ito yung naramid ko. Gapukin ka, Crispin. Gapukin ka. Sabi nga rin na nag-ibatan nga rakupin. Sabi nga di ka mo't numarakop. Manhid ka, ani? Imposible. Nga saan ka may love kanya, Crispin? May labakan ka. Ngem sana ka may kari, Marcel. May kari ka. I love you, Marcel. I love you too. Teto iti bagbaga na nga bonus manong nadaan na kiti girlfriend nga di nauras manong nemi. Nga nabintas pa iti posisyon na iti kumpanya nga pagtrabahuan na. Kiting kari na manong nemi. Nga no, agpaka makapaggraduarak ton, alain nakto kano, nga agtrabaho iti kumpanyada. Mabaling agbalin, nga daak iti babaen na, assistant manager. E di ba nagamit ko dito ibalahay manong nemi sumatan nga natatngak ni nanang ngo ilos ka sa sakit. Nanang kapay? Nanang kapay? Ha? Nanang? Alay ko na kayo hindi. Nasakit yo. Mabit lang nanang. Nagtutur kayo. Umawag ka ambulansya at itaray ka di ospital. Itaray ko war di ospital manong nemi kitak ti oras. Alas 8:30. Saan ako na makastrikti klasik para telas 9. Maligab ko nga tawagan manong name ni Merced. Nagre-ringam sana sungsungbatan. Naging kasi nung batan nan. Crispin, Merced, andan na ko ti ospital. Ida sumang petak, gadi balay. Nasang petak nga agil-ilos ti sakit. Nating ospital. Imbagak manong. Nasulbahan ti amin. Naisubmit ko ti program. Kat madaman ti amin. Panakaikat, panakaipila ti kaso, di kitinaskan may kaso. Malagyan mo ti imbagak yung kaidi. Nga na imbagam nga damat mo sakit ni nanang mo. Nagdama mo kang doktor. Mabaling nga sadya ti pangyakaran na kayang kuha. Hindi akar mga rod manong name ni nanang iti private clinic iti amang mo ni Merced nga doktor. Kabayatan nga matamtaming manong name kabay lamang daw. Di mo na pampanunutan ni nanang mo mga sinapo Diyos. Inta mangal daw. Celebraran tati ti promotion ko. Gapukan ka, tinasolba mo ang problema. Ngam ni nanang, okay na dyan, nalaing ni doktor. Nabanggam nga rin naglans, manong naming, kadidag subli kami, imbagan ti doktor, nga nasayatin ti kasasad ni nanang. Iso na lang ta, napaot ti medication na, nangina. Dagiti magatgatang. Nangina, dagiti magatang nga tumaren na. Sang bali, doktor, tinaskin kat nakala sa tinahanan ko. Kung namat manong naming nga Merced, nga isot makamo, iti pagbayad, iti panakay-hospital na, kandi iti magastos,
maigatang iti agas nga para kinanang ko. Idideder mo't lang nga aldaw manon nemi na iruwar min ni nanang kadadan dito balay. Engga ko na kanyak ni Merced. Let's celebrate. Again, agdinan ta. Nagdinan kami nga daarak manong nemi nagtungpalan na nag-check-in kami iti hotel. Oh, ato na kitinaskan ka celebrahan ta, Crispin. Merced, hindi lahing rabi nga nagamamuta, di ba? Hindi malam kalmang ko nam. Sa hindi rabi, sa ita, another night. Kas bonus, ipahay ko kayong kati amin ko, Crispin. Nagagasgasas tak, Merced. Oh, Crispin. Merced, oh, Adu manong nemi dagiti nasken nga inak celebraran. Nadaanak iti nubya nga nakapimpintas ken nakasaysaya at manong nemi naimbagan ni nanang basta lagi nagtultuloy ti medication na. Ken iti pa naggraduar kon manong nemi ket iti graduarak inalan kon manong nemi ni Marceg nagtrabaho iti kumpanyada. Iti nang ato posisyon. Aging ka nga nagkalaysa kami manong nemi kadda kami iti nagasawa. Pinapindas mi manong nemi ti family house mi ket dito yung ti pagnaitan mi kendiya Merced agraman dagiti upat nga anak mi. Naninanang nasalunat manong nemi awanit sa baling aramidan na no ti mga sikaso kadagiti apo ko na. Kabayatan ngagtrabaho kami agpadpada iti asawa. Ito nga rod ti pagkasarita. Ket thank you iti laing mo nga nangibasa ket sapi ko ma dadamot na ibatik nga adal liliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Tuyag yaman nga paghaya mo, Crispin, iti probinsya ti La Union. Thank you again ka, Crispin. Thank you mat kadagiti nagbuya kasta ko nakitay. Tapi yung pinastumot lang ito no aldaw 12:30 ka talas 2 nga dublian nga buyaen. Iti atatidog kinapimbindas apan nakiportre na. Iti program ang tingalagit tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Kablaon teman ni Mr. Lowell Tangunan, di Honolulu, Hawaii, ni Mr. Aurelio Festa Jr. iti Hawaii, ni Bachuchay, ni Arnel Sambusonido, Stawatan kindi Erlinda Pantrosete, ni Felix Hasser, ni Arnel, ni Florendo Tagupa, dato'y second grand finalist tayo, ng second grand finalist, second runner-up, champion tayo iti lagip ti palabas iti taon 2025 last year kasi Florendo Felix Caser Pedagogos Bacani Tessie Serrano ken dadumapay Ana Pimentel Perlita Clipe Matias Janet Balcobero ken dadumapay nga nagbuya salamat kada kay amin nga nagbuya thank you Madam Dama agkikita tayo tumanen para iti dir manong name nga programa naklayang breakfast thank you for watching.